Tiga minanyi Paulo ji Tito. Ikatlo na no rakwa fatfatek. Parimanen mo jirawo kunut dado faray no makayukod nira atawo. Amir ngendawo pipia fare a ipancida. Fafagan mo siraji manam marso icata tawuda. Kajeda macifayi-fayitan. Manganyanyig sira so tawo. Jisira mapamaso na kemdo icata tawuda. Yatera nanukak kuapaam abwa tawo katahaten nganta aji mangamiring aakme mavuraw paso aktukto ato mangurangurido ununenta. Amakrano meja madadayando karawan. So ikano yung ta amyempado piraratenanta. Kano panginanautanta. Kano pasikawu-kawuyanta. Ui pakatenang tado pangangarilawana. Kano pangangasyana ni amatadutuam napataradangan yatendo tengato. Donakarilaw nyaten. So ikabeken na umaying do apya icicirawata. Useri nanyi amatadutuam uriwo nikarutado raratenta. So icak mate nimaliki avayura naso aktukto. So iya narana jateno tumiyunong ikafeno pada. Si Yesus am nimawakwakno raratenta. Amuriwo jina ing biwanyido seri ituro na jatan ni amataduto. O pangangarilawan na ni amataduto uriwo ikapiata naso nakenagemja. Ta abwatara nawo raratentado tangayina. So ikano yung ta mapananalaso kapakapta ranaso tumiyunong ikaveno pada. So ikabuno kalalasan no ciri-ciri ngaya. Pakanakman mo ipancijira uyaan. Kuyat dano amraralanyi amataduto atawa may faraiso apiya fare. Tao akmara na siya fare tiyapya makasidong sutawo. Amji mo pas ngena o kapachineka-nekada macifayi-fayit no iwawalam na ni Moise. Akano katatapilan nyo. Tao akmara na siyang abuo pipipangayan no akmansang. Uyapwano ipigalagal-lagal ipifakdano sinja atawam ipidwanyo sira parimanen. No mirwa pa sira tunyo na ngaruyi sira. Katenganyoan tao akmara na siyang atawam pimakarwan dawo nanawunanyi amataduto. Uyong kadno kalasanda raratenda. Unaknakmen tohoyin si atema. No beken si tichiko mangaji mo dodang. So jimo may pakagayi mangedo ni kepodi mapananalajaken. Ta nyipamnekan kunawo katukungyan na dodang si jamian ya. Sidongen mo mapacicici atawa may ngaran si sena kanyi Apollo ya umavat doda kapangilili. So ikabuno kamanganda palulun. Ipancimodo kaktetado cinayiu kuyat da umahakakaw amiono velekda kasidong daso makasya tawo. Jida nginarawo tumiyuyo abwataso angangayan atawo. Dayi pimina-mina si imono kararay kodudya. Ipancimodo akmate kaktedo cinayi yamanaralay ni Yesu. Ta naman ipimina-mina si sira. Inawi no si iturunanyi amataduto.
o pangangarilawan na jinyo.